Haga jingra kai Indian Premier League haprenga CSK Persia ka Punjab King. Haba pai syakna ka jingra kai ka Punjab King. Kala job ka tos bat ka bol nengkong. Habangi pai syaka palitit jong ka CSK kirang tit jong ka kilala abnile kai bha. Haga bagi lala ban kamai hadu arspa kan Irons bat hap tang sun wicket naki arpeu over bad haga ngi chingle kai ayush ulala aban kamai hadu nyau peu Irons naga benta ka CSK habangi pai pat syaga palitit jonga Punjab King warla ka CSK kalabu target khambun Henry girang tit jonga Punjab King gi klem du jingkermen haga bagi lala aban kamai hadu arspa peu runs bad hap tang sun wicket nagi khat pra pen saw ball bad kalala aban penlim ya ka runs balabu daga CSK da sun wicket haga jingla kai Indian Super League hapreng ka Punjab Persia ka Mohammedan haga ngi jingla kai ka kenhuni le kai Ricky Shabong ka Punjab FC kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Mohammedan da ar la Kawei haga jingla kai Saudi Pro League hapreng ka Al Ittihad Persia ka Al Hazam haba fai jang ngi jingla kai ka Al Ittihad kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Al Hazam da shikulanat Agway par gajingal kai hapreng ka Al Nazar Persia ka Al Najma hagan gajingal kai ka Al Nazar kala khor ga nam job adin bagalala ban film so ke ka Al Najma adu san la ar bad hagan gajingal kai Sadio Mane badu Ronaldo kilio ban tem mar ar gol nag benta ka Al Nazar gajingal kai La Liga hapreng ka Rayo Vallecano Persia ka Elche haba pai shag gajingal kai ka Rayo Vallecano kala khor ga nam job adin bagalala ban film ya ka Elche da shikulanan Agajingal kai League 1 hapreng ka PSG Persia ka Toulouse hagan gajingal kai ka PSG kala khor ga nam job hadin kalala ban pelim ka Toulouse da lai la Kawei bar hagan gajingal kai Dembele uli ob thep argul naga benta ka PSG agajingal kai Brasileiro hapreng ka Santos Persia ka Remo aba pai shagan gajingal kai ka kenhun le kai Neymar ka Santos kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ka Remo da Arlanon Barhaga ng chingle kai Neymar luyo Kawei ka assist naga benta ka Santos